Citizenship Amendment Act in Thanang Jipusi, Bolong Komajialong, AJYCP Atom Kachisong. Hanjang lang solong IM Jagat Singh Inti Arideng Pen Ceka Dolong Kampu. Guwahati Chahalalong Assam Arlokedo Kabi Hampangasong Atom Chelang Rakatsi Kachisong. Kardom Pini Adap Abirta Long Panili Sami Jilihan Sepi Non Arjikta Birtang Tonpen. Citizenship Amendment Act in Thanang Jipu Puthat Assam Angkangpi Kachisong Amongwe Kangthor Ponalong Pachitondosi Volong Komaji Alongta Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishadatum Armu Kachijengpensi Kachisong Parupon. Corona War Nankijumba Maporhut Assam Along Puthat Atokanu Adimalong Citizenship Amendment Act Kaputhak Kachisong Amongwe Kangthor Thekontulonglum. La solong pachitondonsi kedamtang matijong ni phai khri isyani volong kamaji alongta Assam Jatiyabadi Yuva Chhatra Parishadatum patirpiponsi armu kachijengpen kachesong asai kidengpon Jadi huwa khamia jadi huwa khamia মেয়াৰ অস্তিত্ব হেক কৰা যে এক বছৰ হ'ল পাঁচজন শহীদক গুলিয়াই হত্যা কৰা এই চৰকাৰখনৰ যে এক বছৰ হ'ল সেইকাৰণে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আজি বকুলাঘাটৰ পৰা এখন চৰকাৰক ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু গৰিহণা দিছোঁ আমি আমাৰ কথা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে স্পষ্ট আমি কোনো পধ্যে আমি কা নামানো আমি না মানো AJYCP Karbianglong Aromaipu G2 Phukon Pen Chunbang Apurba Dasatum Japon Lensi Ongdung Asongjatum Chetodunsi CA Nitum Chekroi Thekhe Lapen Bangso Ek Prabjin Pen Ing Thanang Jipu Hai Ke Hangtaram Padoponsi BJP Asongaphan Kapinrem Padopon আজি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰ্দেশমে আজি সমগ্ৰ অসমতে আজি আমি কাৰ বিৰুদ্ধে যি জাতিদংশন নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন বাতিল কৰিবলৈ কেৱৰ পৰা যি কা সৃষ্টি কৰিলে সেই কা আমি অসমত তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নিহিত নকৰিবৰ বাবে আমি আজি প্ৰতিবাদী এক সমদল বাহিৰ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিবাদী সমদলৰ জৰিয়তে আমি কেন্দ্ৰীয় শাসিত বিজেপি চৰকাৰ আৰু অসমৰ সৰ্বানন্দ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি ইয়াৰ পৰা আজি সংগ্ৰামৰ থলীৰ পৰা আবেদন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে আপুনি এটা ছাত্ৰ সংগঠনৰ পৰা আহি পেলাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন অলংকাৰ কৰিলে তাৰ পিছতো আপুনি অসমীয়া জাতিৰ আবেগ অনুমতি ভৰিয়ে মোহাৰি পেলাই অসমীয়া খিলঞ্জীয়া মানুহে নিবিচৰা এই কাখন জাপি দিব বিচাৰিছে আপুনি খিলঞ্জীয়া মানুহক কণকঠীয়া মাৰিব বিচাৰিছে নেকি সেইকাৰণে আজি আমি আকৌ সৰ্বানন্দ সোণোৱাললৈ আমি এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰতিবাদৰ যোগেদি ভাষে দি তেখেতক আকৌ বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ যে অসমৰ মানুহে কা বিচৰা নাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাৰ্বিআংলং লাইভ Sarupathar MSC constituency angkang Hanjang Nangso Sartheti Mung Arongalong Kedamtang Matijong Nipai Kre Isiarni Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti Aridengpen Cheka Dolong Kangpu Ahok Sartheti Mung Arong Kacheleng Atubaralong Langroy Kapangkai Pedajok Radatum Hitikulat Kedampen Danglok Kesokioni Kachipon Penangan Akisung Nangdolo Bangso Pathak Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti Ahinpen Mathaponsi Aroyalong Cheka Dolong Selam Piponsi Kedamtang Matijong Nipai Kre Isiarni Karbianglong Autonomous Council EM Jagat Singh Inti Pen Impupon Bangso Cheka Dolong Kangpohot Sarupathar VDC Chairman Riso Singnar BJP Sarupathar Block Mandal Honoram Singnar Balipathar Lems Chunbang Samson Timong Rongasar Sartheti Mung Pendanglok Ke Ongdong Aradatum Chitongdon Bangso hot EM Inti Kanije Ponke Bangso Adim Non Kangpupon Cheka Dolong Pusidami Radatum Kedam Kasik Sakpen Abangke Asapanke Akijoyke Longpon Popusi Ningje Pon Bokajan Penananterang Karbianglong Live Tangte non malom so pan bertang ton panik sina Langdunik tha jengtoy jengni ben langdunik tha Karbianglong Moms Dancing Star Grand Finale mati payatum kekan kachapatelong
Adim lage Joy Singh Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke ani kang sam por phai get hompen. Lapen bangso ka cepate long ka cepate pipon lake maipu Singja Tiso Chunbang RT Chinthongpi BD Sarpi Sangpi Kache Tarampia Tumhenlo. Lapening cibik tha kelang tu nabang pubang pitum ansetami ang hua dip kacik kebabang ting ning detri. Namaskar, I am Nitin Khade, Chief Electoral Officer, Assam. As you must be aware, the draft electoral roll has been published. I would like to appeal to all our young citizens who have attained 18 years of age or will be 18 by 1st of January 2021 to enroll your name in the electoral roll. The forms are available with the BLO of your polling station and also with the ERO of the Assembly constituency of which you are a voter. It can also be downloaded from our website coassam.nic.in or nvsp.in. Fill it up and submit it to your BLO or ERO. You can also submit it online at nvsp.in. Please come forward and become a responsible citizen. Your vote gives you the right to shape the nation. Thank you. Nanglitum adamasar mai lapen kapre rong aji ki tunjia phan pindeng kaching thangjia ka dure do ikma. Jongsi do pulotangte matha ikri humri damignon pindeng pangrum akularalong. Northeast lapen Karbi Anglong along nong nam kachithang klong bangphi designer Pirbi Bepi non hejong kapaklangmi so arlo atum kaching thanga pindeng pini pekok lapen wamkok kularalong kapaklangmi langmesen do. Nasi humri dam igra nalitum ning ke hanga tengpen chongwai damik tha lapen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ke tok henlo. Puthot bertar jupon thoiklona Guwahati chahalalong Assam arlokedo pregjam hampanga songatum chelangra petsi alanglitum ajak dinklui pen akemang ST ajakong pen Karbi Autonomous Council aputhak kache songasai kedeng Karbi anglong pen di Mahasau district pen angtang kedo thoya Karbi Autonomous ST ajakong lapen mesen pen kachari chalonong japan Karbi Autonomous Council piponang Tripura kedamtang ningkan ko an penloni Assam along realo pregjam a district along kedodun a Karbi Jasimet Karbi hampanga songtum chelang rapetsi kache songasai parupon bongno Lason thak-thak kedamtang mati jong ni thakhe isiani kitami Assam alo pregjam a district Karbi hampanga songatum chelang rapetsi Guwahati Awasiti Chahalalong Prabjin pen alanglitum akemang ST pen Karbi Autonomous Council kapapleng big Japanpura airset rungset pen kache songasai kedeng parupon Lapuson apor hot pregjam hampanga songjatum kaninje pona tengke Assam Sarkaratum alanglitum akemanga puthak RD kipidunde lapen kapapleng pipe regajok non ke soluk sodak atomon ke jabjia nathuse angring thetan binongno lapen labangso otomon langno ke jabjia long ke khangdun jiaphan sungkrongno lase Assam Sarkar ahimpen election nakele apor hot vote kachepalong jiaphan lam thu lam dokpen nake baya bidi langno claim prera Hirangchi lang ani Prabjin pen Assam along with district secretary along ke dodon akar biatum akemanga puthak nang kapleng piponang popusi sodak pen Assam Sarkar aphan pachini pon alang litum akemanga puthak an sose Sarkar aphan kapatherik jiaphan mate RD kipi jiaphan non ke bangji mati jong achiklo niphai inquire thok siarni
Sonapur District, Sonapur Kapathua Klamalong, Karbi, Khai Kachingrum Amai Paduponji. Lapen Labangso Amailong, Nogao, Sonitpur, Barak Valley, Karbi Anglong, Kamrup, Lapen Moregaon District along, Kidu Akarbiatum, Chelanga Petan, Bangsuri Thokep Sese, Armung Kachitongponji, Kachesong Asai, Dengponji. Lasi Bangso Kachesong along Kidu Ang Akarbiatum Ta, Angri Angdonton, Kachitongdon Labja Panta, Kachuningri Padupon. Birta Kilong Donatenki, Labangso Karbi, Khaichinrum Amailong, Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghangpen, MP Horen Singh Beatumta, Chitong Dunsi, Mai Ardi Pidunji. Sonapur Penituras Ronghang, Karbi Anglong Live. Khatkati CRPF aboha dungalong pulis atum kakuruk asai kideng hot ihum jang thukar thanga tragalong pen ki ongdung araki hormu mate brown sugar pen inut abang phophan neping nanglong Raki ahormu ke jor kang hua beha ke klematum aphan pulis atum dode sangse kiri katar le boma por hot todap ada bapor malam Assam Nagaland hoy khatkati along ki ongdung araki hormu mate heroin pen ke jor abang phophan neping nanglong Arlo pen Birta Kelonga Tenke, Bokajan SDPO, John Das pen, Khatkati Police Station, OC, Moblik Bhamatum, Japon Lindsay, Khatkati CRPF atum Kido Aboha Dongalong, Kakurub Damahut, Ihum MN05, C1954, Jangthukar Thanga Tragalong pen, Gram Inquira Troxy, Brown Sugar, Long Pondo. Lapen Laso along Kacharabdun Manipur Imphalasor, Roshan Kumaraphan, Neping Nanglong. News Desk Report, Karbianglong Live. Tete pini Adap Abirta ke lopon sekang tonik lo domi thakmi kardom.